vidjeli ste. Evo, krenuli smo s operacijom. Gospođa će biti jako zadovoljna kad se probudi. Oporavak koji će trajati otprilike 10 dana. Ja se osjećam super. Možemo krenuti na posao. Nastavili smo s preobrazbom 38-godišnje knjigovodkinje Nevenke. S obzirom da je prošloga tjedna u dentalnom centru Štimac ostavila digitalni otisak svoga zubala, danas će joj stomatolog ugraditi navlake i nove porculanske ljuskice. Savršeni osmijeh uz današnju tehnologiju moguće je postići u kratkom vremenu. Uz pomoć CAD/CAM-a te porculanskih ljuskica svatko će moći imati besprijekoran zubni niz. Budući da je pacijentica imala dosta šarene i pigmentirane zube, prvo smo je izbijelili zube, a osim toga smo popravili sve stare ispune i karijese. U slučaju kao kod Nevenke, dvije terapije dolaze u obzir, to su ili nošenje fiksnog aparatića ili keramičke ljuskice. Mi smo se odlučili na keramičke ljuskice jer smo sa time dobili savršenu estetiku, jedan predivan osmijeh. Ovaj zahvat potpuno je bezbolan, siguran i estetski izvanredan način za korekciju zubi. Zahvaljujući CAD/CAM tehnologiji, izrada ljuskica traje svega 10 minuta, a još jedna od prednosti je što se brusi samo prednja strana zuba, i to manje od 1 mm. Na tako pripremljenu podlogu ljuskice se cementiraju posebnim vezivnim sredstvom. Evo ga, gospođo Nevenka, došlo je vrijeme da vidite vaše nove zube. Savršeno, hvala vam. Oduvijek sam željela lijepe zube, ali financije mi to nisu dopuštale, a od sad neću skidati osmijeh s lica. Vrijeme je za još jedan posjet klinici za estetsku kirurgiju, gdje će se Nevenka dodatno podvrgnuti neinvazivnim pomlađivanja. Gospođu ćemo danas podvrgnuti neinvazivnom face-up tretmanu lica, uz pomoć kojeg ćemo ukloniti rožnati sloj kože, vratiti elastičnost i sjaj, bez nuspojava i uz vrhunski rezultat. Ova metoda pomlađivanja vrsta je blagog mehaničkog pilinga, djeluje pomoću mikromasaže i stimulira proizvodnju kolagena koja na posljedku rezultira mladolikim i zategnutim izgledom lica. Uslijedio je tretman omiljen među hollywoodskim zvijezdama. Danas ćemo lice gospođe Nevenke dodatno oblikovati punjačima na bazi hijaluronske kiseline. U kratkom roku Nevenku smo riješili svih bora te joj prema njezinoj želji povećali usnice. Evo Nevenka, na pola smo puta vaše ekstremne preobrazbe. Sljedeći korak vjerovatno prepostavljate što je. To je odlazak k modnoj kreatorici gdje ćete izabrati najljepšu kombinaciju koju ćete zablistati na svoj svečani dan. Evo, budete si vi malo sami prvo pogledali pa ću vam ja onda pomoći sugerirati. Dogovoreno? Ok, hvala. Veliki problem kod nas jest što žene nemaju hrabrosti odjenuti nešto drugačije od ostalih. Uniformirani luk postao je, čini se, u Hrvatskoj must have. Kada se gospođa Nevenka pojavila prvi puta kod mene, imala je crni kaput, bila je u crnini od glave do pete. Pretpostavljam nekako da će izabrati malu crnu haljinu, ali vidjet ćemo. Haljine su zaista predivne, samo mi je žao što nemam češće prigoda odjenuti ovakav komad odjeće. Dakle, Nevenka, ja sam vam pripremila 3 kombinacije. Hoćemo ih ići isprobati? Ajmo. Za prvu kombinaciju izabrala sam plavu, dugu, plasiranu, elegantnu, jako svećanu haljinu. To je bio moj pokušaj da Nevenku maknemo iz crnine, ali mislim da to nije to. Prekrasna, duga, bež haljina, jako svećana, ali mislim da ni to još uvijek nije to. Za sam kraj Nevenka je obukla usku čitkastu crnu haljinu koju se osjećala kao doma i to je bilo to. Posljednja stanica Nevenkine preobrazbe. Odlazak je u prestižni studio ljepote gdje će se stručnjaci pobrinuti za njezinu frizuru i make-up. Prilikom odabira frizure vrlo je važno pripaziti na oblik lica kao i boju tena, jer upravo su oni presudni za besprijekorno obavljen posao. Opazila sam da ima kosu koja nema volumena, nema sjaja i zapravo je dosta prozirna, nema boje, nema karaktera. Gospođi Nevenki ćemo prvo korigirati boju, iznivelirat ćemo pramenove, posvijetlit ćemo prirodnu kosu.
Onda ćemo nakon toga ošišati da bi dobili više glamurozan izgled frizure za doček novogodišnje večeri. Gospođi smo prvo radili jedan lagani smoky eyes, pošto ima spuštene kapke, tako smo isjenčali da je oko bude veće i otvorenije. Stavili smo joj parcijalne trepavice, ali opet ne prevelike, tako da bude istovremeno glamurozna, ali opet da nije prenapadno, i stavili smo joj prekrasan ruž. Tijekom svoje preobrazbe Nevenka se podvrgnula korekciji nosa koja je uključivala i transplantaciju hrskavica suha, zahvatu na gornjim kapcima te ugradnje implantacijskih umetaka u grudi. Lice je dodatno zaglađeno s pomoć filera, odnosno injekcija hijaluronske kiseline, a ten osvježen face-up tretmanom. Za savršeni osmijeh pobrinuo se dr. Štimac, ugradivši je porculanske navlake i ljuskice na zube. A na posljedku smo našoj kandidatkinju u potpunosti promijenili styling. Došao je trenutak koji ste svi iščekivali, pa pogledajmo novu Nevenku. Evo, gospođo Nevenka, napokon vaš makeover je završen. Prošlo je 30 dana od operacija, no kako ste vi zadovoljni sa vašom promjenom? Ja sam jako zadovoljna. Super je. Što vam se najviše svidjelo? Pa najviše mi se svidjelo to što sam dobila nos koju sam uvijek željela. Naime, sa nama su u studiju i vaši bliski članovi obitelji koji su malo sramežljivi, no hoćemo li pozvati barem nekoga od njih da nam se pridruži? Možemo pozvati moju kćer. Može, evo dođi. Evo ga, vidiš novu mamu. Pa kako ti se sviđa promjena na njoj? Pa super, puno je ljepše nego prije. Evo ga, mislim da je to najljepši poklon za novogodišnje blagdane. Da, u svakom slučaju, i ja vam se jako zahvaljujem na tome.